Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla wat kam ke jela ki bahapo ke jinyalam jong ke samla bari pengrum menta ke sengi ke arpu tarik ya yong arjar arpu sau kita lej banyak kendo ya uskratri ke sarkar jela uba Cyril V Darlong Dingdo IAS haka office terikam jong additional secretariat halor ke jingdawa ban penjelan su ya kerta thungkam pulit naka arpu nyosnem syaka lai postnem Hadin ke jingle ikandu yo ba ding do barabaya keren berkilat pathai kubor nakaliang kini ki samla kilapan ya ke kori jandam lani ke jing tho ke badan kamban penbej ya ke jing bakla bar ke jing pentip ha ke bana kaliang sekretari ulaong ba ya ke notification 4 sim la penmi nakaliang kini ki samla kilaong ba ke jing kam bat ai jubab jong ke sarkar ke long ke bomshai bat kum ki kena samla ki nyai beteng ban pha ya ke jing tho ke sarkar jela Kesamla bari kala ongru imat bagani ke sarkar kam kwa bagi samla kin keo bat ka persya bat lada kim a ya ke jing tho bala penmi ka penpau shna ya ke jing le siliang jong ke sarkar bat ka ba pensa ya ki kena ha ka umdum ka dei wat hadin bala dep ban pentip ya ke jing pentip pat ba lani ke notification halor kani ke jing tap kam Shisho kini ki samla kila penpau ru bana kaliang ba ding do ulakin tu kela ya ki bakin wat ki wei pat ki kam But nakaliang jong ulo ong bahadu menta anam patla ban ai ke jingkular halor ke jing penjelan ya garta tep kam nakabenta ke kampulin. Dia ngilawan kendo yang secretary. Dia kumbangi pan himani ki samlangi pan ya ka kori jandam. But ni pan ya ka jing penben ka age limit nomor ba ki samla babun jong state in yo ban apply. Kini pan ru ya kata ka notification bagi orang ba kalau don ke notification ke personal department ni pan ke copy nama kalami advertisement hau injil tarik deka notification jing sisala de ban ni shwa kata ndai ki ong ba dang dai under process so ni kendit kapala nama bagi ong it is not out yet. I guess you guys heard it ki ong ba it's not out yet, so ka jing kali ka dai ba kumno ka notification is not out yet, it's under process tang ba kam ka advertisement ka application ka dang yan dia ni dap yang sesisian ke jing kali tambah ngin try sak madro ban ai shu ke jing tho sak sarkar namar ba kanye ka jawab ni ka response na ka sarkar ngim sutho umbangi ong bani snohi kanye ka sarkar baki persya ya ka jing kiu jogi samla dia dakim ai ka kore jandam dia ngim sutho ban ki desha ken kata de ka jing le ka sarkar dia nakal yang jongi marsin yo ya ka advertisement ni la le ka balahi ban penmi ya ka jeng penben ndai ka shompat haki menta kalau bala dan kata ka fault ka bahia pa ba ka notification kam don dia kam badan dia kata ka de ka balingo ken dia ki samla ro shakmat ki kwa ban dia kunu dia ka shom sa ki ro la ban kan ki la ong ba dia ni ki relaxation ni pan ndai hai ong ba kila mana apply long da kadu ka kam kadu kata kata itu ni la try kita ki kam tengolong ni klem ong ban nam apply tak jeng itu ai ki din bakin release alis ban ai relaxation ma da kunu life post nam ni pan ni ong life post nam kala diam ki ong badan kam kata fitness life post nam tu fitness na you ada undon kata fitness lada ni ngimla mare ada la tip dah tu bangin don hi kata ka buat plus nta ni pan ong ba hila em mo ban ai no ingi ka long ban ai isyaran mo bakin la man ketiu kan senam hadu mata ong em la itu tanpa kum ai coba bayar ni soalnya mo ya sarkar baki kile kendut kalau kale kendut le man la di penhari di kun sabla kan ba sedau jadi siapa juga this Assalamualaikum siapi sama kita ngelak depan ai one time relax jadi kita kegiatan tulis depan mau baca kita one time relax di one pan ya katakan one time relax bila banyak notification ro ki ong kadang dai ada proses ni kali ong ka dai ba kumno ki permit shwa ka memang ini ada ke solution ngelak teman pada akhir dai kata masa kau ru yang ba pare pen ai pare pas kau ru yang ba ini pas graduate ini langsung mulai tak sai di kita ngepring jeni ki pas graduate makna kita di bomla man kot bor ma kata ka sai di ông ta hi bangin apply tak sai tinggi ông ye i ba
mau kita gikun samla kiba kilada bi graduate tangba ban apply ke SI kalau mau than ki namar ba kisutu i katun kabor jaki em baki ki bamla ban ai ko jandam kin shisha ke baru hi bam pemi era ka sarkar yu hi ka ban kan bam dan jimbakla te kat ang ki brio dan ben takdaw hingi dan ko jandam te takdaw hingi ong ba it's okay te ngi dan kam ta ka ta jang ben henry ba kim tre ban pin bet te ngiwan ban ong kan ba kumnu pin kala hadak dam ka notification te mi pan hi man kan notification henry baki kata hi ka main te henry ki ong ba it's under process kemudian i sa prestun ru i ong ba ki suspend choya ka application day na kadaw ka bam yo permission na ka election commission ta de hadu April model code of conduct day na do khatsan march kila la te ban shim pa shi bana shwa bale kim shim long yat kat kum ka organize te ka sarkar ru kamla ban shu long phila be phishna ka lo te kum no kan pin break ka lo lo me ka samne se no kin de lo breakfast te ka ta bang so tho te ta hingi expect bakan wan shot notification day bam dan ke ta hingi hab ai biang haka rating ngin hab biang ngim pat sini ai try hangi man ba kitna kibun ka post SI hingan ka bertai du kam ta kin hab apply te ai ro te man ka te kat pat yo hi ka corrigan dam ni long hi ban sangi mo man kini ki samla kin che mangingin la che dam yo ya ka corrigan dam te kamot la ko di kan ke katahi kajing padlet yang yaki yaka sarkar bakin penino yaka pori gandam ni kwa tangi katahi la bandai tangi kan ka one time ru na matang should have hit ka covid nang should have hit the at least kidi man sutho kan the government should not act like it's against us there it should be for us kan ya ongi samlaba do it for us the balai pat kan kipnya the ya kata kajing subat yang nang ngai ai tang bagi ki la mislead palat ya kisamla na pas dang la yang baklahi na pas dang tang bangim ko banong bangi dei persya sarkar ni ko pat baka sarkar kam persya than kan ya kisamla tang katahi kini kuno ba ka notification dei kam pat ni ha baka advertise kala jan kun ya second lipat ni kali yang ya ka puri jandam kila ne ban ai tiki ong ta ban do ta ka jengtho ya ka tahu ngimbo tamba one time relaxation because of covid balai kan kami kata nanish mak kami hab yak chushu tangban yo ya ka puri jandam